Ole, voi in chu government middle school West Bung mun. An han tloa no pang school no pang ten. Ti hian school bulvel te ti fain kitchen garden. An siam boka. An kitchen garden nei to sa an hung sa te thlo fain ti hian thlai te. An phun le don ani. Thok sap mai no pang hawin. Yan zirti tu ten ti dan tu te silin. Thok mop mai ni. So lai son sar sang te hawin ti vela. Na chenin ti hian helai huan chung te hian lo thlo faya. Na chenin school bul a kot te an ti faya room te. Lo phiat fai boka. Nama sain hetianga no pangin an han thok hi in chor lui na le enge molam ni lova zirna na tho zirtir na ania a tha em ani tun la ya eng ma thiam lo an tam to a chu wangin tianga school atanga no pante ta tanga an han zir chau hi tangkai em ani hi headmaster pusom te a nang ta te engemo la phiar thlengin school atanga hetianga an zir hi tangkai hle ani helai hian an kitchen set kot vel te an lo ti fai boka then khatin an thok na samu mup khop mai hela ma tang han thli chin lokang sar sang te khon nge ti o khulai khon a thua a choula ula umaya khura lai nge ni don ni ku va phun jok nge ni hela ma pon lo lai me ka phun boka pangpar te pon phun boka ni mel heng lai hi lei hi a thalo em hei vai mim mai an ti ten han tua vai mim po hi pui tling mu mal don lo ang khop mai tiang vel hi ni na vut ten han pe a la hriat dik ki thin hi a oh school atanga no pan lai atanga zir chung chang ha kan sei lenga bo ta te hi primary school kan kal lai a kan zir chumi atanga ka thiam chu nia primary school kha tui kuala khan kan kal thina puzema school RM high school ni chin bulamia khan chuan middle school te kan han kal phei chuanin la phiar te kan zira mi pa le mai chia sei lem lo khan mo za phiar te kha kan thiam thin ni mi madam en ten lo kok kwal na sa he lama hian huan om boka thenin toilet ten lo ti faya ngai ku wa te po an phun ve thup to mai hen sam nual to khung lai khon mai an te po om boka khung ko chu a pui tlin mel
helai tui zem lian pui mai hi bung mun khua min chom tu an solar pump atanga kan da chhouna ania nei a bul vel te pawh an sam fai dawn ani hmel school naupang ho hian headmaster pu som te an ko khawma sam tir dawn ani yang lai vel hi hei hi khawtlang min chom tu tui da khol na nia litar nuai ni dong ani kitchen set ani veilama mi hi phul hi sama harani chem nen chuan thlo bul dewa han ti don pon chem te bil du office chu alut lokam khuai ti lum thì gắn quay phục đấy với chú em hát chú hay các sợi đủ có các sợi hai lúc MDM hi contribution te giả ngay chỉ nên mình số ca lại han report ngay chỉ na chú ai chúng ta mình hai là đúng yang kan food contribution ang chi community changa I kan don ang chi ron pe ang te hi report tu hian min ron ti china chung piang nga chuanin putlang bu le pa te chang hianin report tur ang hi kan contribution ang hi kan dong ngai lo lu tuka chuwang chuanin nu le pa te po kha ni yang kong a ti hian mi khwa ten tran an la ang khan tran na cha han se te vila alom mo tang ti kan lo sei lo kan ni chi tập gì đó ôi tao thì nói anh qua lại thuốc thuốc kia langin anh thọ phải sa tên là ru ta thì hiền anh phải yang à là lại mày hay là mạ bộ ơi khiêng sát không ai khiêng ỏi à ông không ai khiêng ỏi à khu lại khu madam en tây khan xe mà đi lạ hát thọ đàn tu ra sự đó nghe nè nhưng mà ông en leng helai tang han chiang deuh lakin an vut terrace ten siama terrace omsa hi o an han chau phuta vut te ni khon han chaw pola angen ti don thlai an ching le don ani thì hiện là trên này lâu lệch phút mét bốc à en thấy dễ đi la
soi tong khana lấy hít xia lấy trà tên này nó soi sặc đều hết chu ngay hay là mà hay mình chung lắm phiệt tu tê hậu classroom man lo ti faya en pay zel chinang lại po hen lo mà dịp ti tu le ma te pon lo changa van email ve là mà te po chen lo phiat mek a lo in fiam bok a clear lên để lóc không tuần trung mà tan chuan cái tí rong khá đủ tao lại phát mèo